урматтуу мусулман бир тууганым, менин бүгүнкү сиздер менен ойлонуп мейли сүйлөшөйүн деген, сиздер менен баарлашам деген темам ихлас жөнүндө. Не жөнүндө экен? Ким ихласты билет? Кол көтөрүп айтсынчы, ихлас деген эмне деген сөз? Не деген? Чын жүрөктөн, а? Бүгүнкү темабыз ихлас жөнүндө, ихластуу пайгамбар жөнүндө, ихласты бизге үйрөткөн, ихлас эмне экенин үйрөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө. Урматтуу мусулман бир тууганым, ихлас жөнүндө сүйлөдө мен сиздер менен философиядан, фальсафадан тияка бияка айланышты токтотом да, урматтуу мусулман бир тууган, сиздерге жана өзүмө ушул хадисти бир эскертем. Силерге жана өзүмө хадиси кудси дегени Kur'an турат эң жогору. Kur'anдан кийин хадиси кудсинин мааниси Алладан, сөзү пайгамбардан. Хадистин сөзү да мааниси да пайгамбардан. Kur'anдан кийин не турат экен? Алланын сөзү. Аллах табарак ва таала хадиси кудсиде мындай дейт. Буну урматтуу мусулман бир тууган, Саалту наби Хузайфа деген сахаба айтат. Ким деген сахаба экен? Саалту наби саллаллаху анил ихлас. Мен азыр сиздерден ихлас эмне деп сурадым го. Хузайфа деген сахаба пайгамбарга келди да, "Ма хуал ихлас я Расулаллах?" Ихлас эмне деп пайгамбардан сурадым. Кала Саалту Джабраил алейхиссалам анил ихлас. Пайгамбарыбыз айтты, мен ихласты Джабраилден сурадым дейт. Пайгамбар кимден сураптыр? Джабраил ихлас эмне? Ма хуа? Кала Саалту Раббил изза анил ихлас. Джабраил алейхиссалам Аллах Тааладан сурадым дейт. Ихлас эмне деп дейт. Кала Саалту Раббил изза анил ихлас. Ма хуа? Кала уккула. Урматтуу мусулман бир тууган, ушу кулагыңарга, кулаксырга болуп жүрөгүңөргө жайыңыз. Джабраил алейхиссалам пайгамбардан, Аллах Тааладан сурасам, кала ал ихласу сиррун мин асрари. Аллах Таала айтат, ихлас менин сырымдан болгон бир сыр дейт. Не экен? Аллах Таала менин сырымдан болгон бир сыр дейт. Истаудату калбан мен ахбабту мин ибади. Бул менин болгон сырларымдын сырыны бенделеримдин арасынан сүйгөн бир бендемдин жүрөгүнө жайгаштырып коем дейт. Кимдин жүрөгүнө берет экен? Сен да сырыңды ар кимге айта бересиңби? La yattali aleyhi melek feyaktubah. Anı bir perişte görüp ihlasın soğunu perişte cezalbaydı deydi. Ve la şeytanın feyufside. Ce ihlaslı adamın yüreğine şeytan girip ihlasını bozup salalbaydı deydi. Düşündür aldın mı? İhlas degendi Allah Teala aytat. İhlas menin sırımdan bolgan bir sır. Süygön bendemnin yüreğine verem. Arkimde ihlas bola vermeydiken. Süygön bendemnin yüreğine verem. Al ihlasты bir perişteye girip kançalık soğun. Belki eközünü okuyan namazımız bir değil ekreket. Bırak ihlaslı adamın soğuğu kançalık ekendigin bir perişte görüp cazalbaydı. Ce şeytan girip o şey ihlaslı adamın ibadatın kılgan soğuğunu buzalbaydı deydi. Allah barımızga ihlasты nasip etsin. Emi dağı жақшырақ düşünüyoruz hurmatlı Müslüman bir toğan. İhlas emne eken? Barımız ele Allah'ım beni ihlaslı kılıp, Allah'ım barımızga söylegen sözümüzde, jasagan işimizde ihlasты nasip etsin. Emi sizlerge düşünüyoruz. Al-ihlas huwa an taqsida bi amalik vajhallahu wahdahu la sharika lah. İhlas degen hurmatlı Müslüman bir toğanım, jasagan amalыңdan, okugan namazыңdan, kılgan kurbançılığından, je salgan meçitiңнен, jel jolongdoğundan bir gana Allah'ın razılığın kütösün, başka eş nerseni şerik koşpoysun. Joldoğundap koyayın, Allah'ım da razı olsun, erteң şaydoğda meni de şaylap koysun desem bile ihlas emes bol. Cumaga kelүүдөн maksat, kalыс Allah'ın razılığı için geldin, Allah ibadatını kabul kılsın dedin. İmam Damla'da, Moldake'de men imam meçitke kelgenim körüp koysun desem bu ihlas emes bol. İhlas, kalыс Allah'ın razılığı. Allah Kur'an'da ayet. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ هَذَا El-Kahf suresi. Kaç suresi? Kahf suresi 110. ayet. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. Kim Rabbisine joluğunu kalırsa,
Kıyamatta Allah Taalaga jarık manayda, jarık yüzü menen jolugууну kaalay turgan bolsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Salih Allah'a jagımdуу amaldарды kılsın. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ أَحَدًا. Allah'a jasagan ibadatta eş nerseni şerik koşmasın deydi. Bu hayatta hurmatlı Müslüman bir tuğan biz فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. Kim Rabbisine jolugууну kaalasa, salih amaldı kılıp, kılgan amaldı Allah'a şerik koşmasın degende Allah'a kaçan jolugabız? Ha? Beyişte inşallah. Dağı? Kebirler aytат, çınıgı joluguu, Allah Taalaga joluguu cennette beyişte bolot deydi. Bu kıska düşünük. Allah Taalaga joluguu, al-liqa bu namazda Allah'a joluguu bolot. Namazga ne kelebiz? Allah'a joluguuga kelesin. Sadaka Allah'a joluguu. Uluu hurmat kılуу Allah'a joluguu. Kişinin izzat kılуу Allah'a joluguu. İman İslam'a tarbiya kılуу Allah'a joluguu. Allah razı olgan işler bardığı sizge Allah tabaraka joluga turgan nerse. Oşontан her bir soob işinizde Allah'a eş nerseni ne kılbayız? Al-ibade harekatakum bil. İbadet emne namaz. Deneң menen jasay turgan hareketler turabı? Rükû kılasın, sajda kılasın. Turabı kolun menen takbir aytasın. Wa ibadetul kalb, birok yürektin ibadet var. İbadetin kalp en tabdi bi hadhihi al-haraka ridallah azza ve cel. Oşol deneң men bolup atkan hareketlerde yüreğin bir gana Allah'ın razılığını ümit kılasın. Palançı namaz kılan, palançı hacıga vardı eken degen maktoo başkanı kütpeysin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah Teala aytadi: "Al-ihlas tasfiyatul kalb ani şirk ve şak." İhlas degen söz yüreğiңди şekten, şirkten tazalao. Yüreğiңди har birine şektenүүдөн, şirkten tazalagandık bu ne eken? İhlas düşünüp atasızlarmı? Je düşündüre alбай жатам. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Şirk-ül akbar, çoğun şirk var. Çoğun şirk bu İslam alamında Müslümanlar bar bile. Çoğun şirk taşka sıyınuu, butka sıyınuu, başka olgan. Birok şirk-ül asgar, kiçinekey de şirk var. Ne var eken? Kiçinekey şirk, kiçinekey Allah'a şerik koşu degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Şaddad İbni Avs degen sahabana Şaddad, Avs'tın balası, ennehu beka, sahaba botodoy bozdop iylap jatıptır. Kim iylap atıptır? Şaddad degen sahaba. Fakile lema yubkik, ne iyleysin dedi. O Şaddad ne iyleysin dedi. Kale şeyen semi'tu min Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden bir nese ukkan elem. Oşonu estep iylap jatam. Fa abkani, oşol peygamber aytkan söz meni iylap otat. Semi'tu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden uşunu ukkanmın. Atagafav ala ummeti eşşirk ve şehve vel hafiyye. Men ümmetime en korkon nerse Allah'a şerik koşu şirkten, cana jaşırun kumardan dedi. Sahabana Peygamberden soradı. Şaddad İbn Avs, ya Resulallah, siz ötkenden ki sizin sahabalar ümmetin şirk işlerini kılav dedi. Kala naam, ova dedi. Kala ama innehum la ya'budune şemsen. Menin ümmetim kimnin ümmeti? Küngesi ve la ya'budune şemsen. Küngesi yiyinbayt. Ve la kamar, aygası yiyinbayt. Ve la hacer, taşkası yiyinbayt. Ve la vasanan, butkası yiyinbayt. Ve lakin yura'una bi amalihim. Birok menin ümmetinin şirki yura'una. Adamlarga el körsün, koca körsün ibadat kılat dedi. Ne kılat eken? Pakazuha degen söz. Namazında biröөгө көрсөтүш үчүн, кайрымдуулук кылса biröөгө эме кылыш үчүн. Өткөндө bir шагиртибиз айтат, кайрымдуулук жетим жесирге жардам бергени келди де топтонуп дейт. Bir жамаат келгенден кийин жетим жесир муктаж болгон, продукт алганы кесе, эртең келбейсиңерби, биз бүгүн бере албайбыз. Эмнеге десе, бүгүн менин камерачым келбей калды дейт. O sosyetke koyuş gerek. Ha sen Allah'ın razılığı için mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin ümmetim күнгө сыйынбайт, айга сыйынбайт, ташка бутка сыйынбайт, бирок менин үммөтүмдүн мен корккон нерсе кылган сооп иштеринде эл көрсүн, кожо көрсүн кылат деди. Ва шахвал хафия жана көрүнбөгөн
Жашырун кумар дегени an yusbihaduhum saimen, алардын бирөө ороза кармайт дейт эртең менен турганда. Fatawradla shahwa min shahwati fayutrak sawmahu. Ороза туткандан кийин бир кумар иши, нафсы каалаган бир нерсе пайда болуп калса, нафил ороза кармаган да. Не кармаптыр? Фарздан ташкары нафил ороза кармаган, жакшы шашлык келип калса, же чучук коя койсо, оозун ачып жеп алат дейт. Шахватыга кул болуп калат дейт. Мен ошонон корком дейт. Nafsini tıya almay kalat deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Abu Hureyre'den Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaydı. İnna Allah yakul ana agna şuraka ani şirk. Men şerik koşuğa hiç muhtaç emesmin deydi. Allah Teala maga bolgon nersede men şerike hiç muhtaç emesmin deydi. Femen amile amelen, kim bir amal kılsa fe eşraka fihi gayri, kılgan amalında namazı olsun, zeketi olsun, orozası olsun, oşonda maga başkanı şerik kılsa deydi. Kuday Taala'ya razı olsun, ayıldağlar da razı olsun. Soğupta olsun, eldin doğuşunda alayın dese. Fana minhu bari, men andan bezermin deydi. Men anı kabul kılbayım deydi Allah Teala. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, men emne demekçimin. Jasagan işimizdin kabul bolu için ekele şartı var. Kaç şartı var eken? Birincisi, kalız Allah'ın razılığı için. Az men o жерге kelip, bizdin jumgaldık bir toğandarga masele aytıp keleyin, kalız Allah'ın razılığı için desem, Allah kabul kılat. Biroq o abşükür kıyın eken dep meni maktap koysun, alkış aytsın desem, al bolbaydı. Süylögen sözübüzdü, jasagan işibizde emneni? Kalız Allah'ın razılığı için. Keyde aytabыз go. Hurmatlı Müslüman bir toğan, sööktü 3 gün karmabайлы. Şariatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erterek bergile degendisi. El emne deyit deyiz. Allah emne deyit degen suroo berbeyiz da. Ne deyiz? Sen soğuptu elden alasın mı? Kimden alasın? Андай болсо, жасаган ишибизде Allah emne deyit. Şariatta uşul tuurabı dep suraş керек. Eldin razılığı, birinci Allah'ın razılığı. Ne jönde süylep atam? Biraz түшүнүк болду ihlas ne ekeni? Dagı түшүнүк. İhlasın alamat belgileri var. Mындай karap turup, maşallah, bizdin Arzubek'in ihlası barı jok bu. Birinci alamatı. An yestavamelki fissir vel alani. Senin jasap jatkan işin jeke bolgonunda da, kupiya bolgonda da, jariya bolgonda da jasagan amalın hiç ayırması bolboydu. Ne bolboydu eken? Özgörboydu. Misalı, hurmatlı Müslüman bir tuğan, ihlastın adıl. İhlastın birinci alamatı, palançı ihlası var mı yok mu, birinci alamatı, senin jasagan işin kupiyada da, aşkerede de hiçbir ayırması bolboydu. İhlastın alamatı, birinci safta okuyan namazın menen, akırkı safta namaz okuyanın da ayırması yok. Düşündün mü? Birinci safta özgöçö şaşpay, rükünü, sacdanı gelip, akırkı safta turganda toğuk, jemçi okuganday bolsa, al ihlas emes al. İhlasın ikinci belgisi. An yestevil medh ve zem andek. Sen jasap jatkan amalыңda, Allah'ın razılığını bir iş kıldın mı? Adamdardın maktağanı da, alkış aytkanı da, kargış aytkanı da sana hiçbir ayırması yok. Adamdardın maktağına da, adamdardın kargışına da hiçbir senin jasagan işingde özgörüpeydi. Kebirler aytты, men bularga kıynalıp meçit salıp atsam, артымdan süylep dur. Sen bularga salıp atasın mı? Adamlar seni maktayıbı, jamandayıbı, sağa hiçbir kıymıl hareketinde özgörüpeydi. Bu ihlasın alamatı. Düşündür aldın mı? İhlasın daha bir üçüncü alamatı. Allah tatlib şuhuden ala melk illallah. Jasap jatkan işine selk etken jeri tosуп atasın traktörün menen barıp. Je bolbosam ayıldın jolуңду jatasın. Je su çıkarıp jatasın. Jasagan işine Allah Taala'dan başka hiç kimnin güvölügün kalabaysın. Sen jasap atkan kim bilet? Sen bir jetim jesirge barıp jardan berip jatasın. Bir uyal berdin.
Бирок ошо алып берип жаткан, кылып жаткан ишиңе эч бир адамды күбө болуусун үмүт да кылбайсың. Ким күбө? Значит, азыр мындай карасак, биз ар бир жасаган ишибизде эле соопту кылабыз да, соопту илгери мен Сайыздын убагында чоңойгом, силер да билесиңер. Баягы тешик сетка бар эле. Базарга барганда аталарыбыз башты көтөрүп алып, картошка, пияз салып келет эле. А соопту ошондой тешик сеткага салып атабыз да, түшүп калат баары. Эч нерсе жок. Эмне үчүн? Ошо бир жетимге жардам берсе да, сүрөткө тартып чыгара кой, башка кыла кой, бул ихлас эмес бул. Андан кийин урматтуу, ихластын дагы бир аламаты, сен жасаган ишиңе Аллах Тааланын гана соонун үмүт кыласың. Башкалардан жасаган ишиңе айлык үмүт кылбайсың. Же болбосом, мен ушуну эме кылдым, айыл өкмөтү мага бир мактоо баракчасы берип койбоду, капа болбой эле кой. Себеп сен ким үчүн кылдың? Аллах үчүн кылган ишиңде эч кимдин. Урматтуу мусулман бир туга, эмне үчүн ихлас темасына токтолуп атам? Ихлас хуа дин куллу, ихлас бул диндин баары ихлас. О, паланчы 4 айга чыгыптыр, кудам экен. Сен булда давачы, жо мени кудама деп айт дейсиңби? Я. Сен Аллах үчүн эме кылдың. Бирөө айтат да, мени ажеке дебейсиңби дейт. Мен мисалы Абдушкүр атым. 5 вакыт намаз окусам, эч ким мени Абдушкүр намаз дебейт го. Фарзымды аткардым, туурабы? Мен зекет берсем, Абдушкүр зекет дебейт го эч ким. Туурабы? Орозо кармадыңар, атың ким? Элияр орозо деп эч ким айткан жок. Элияр бойдон эле. Эми Элияр эртең ажыга барып келсе, обязательно Элияр ажы деш керек. Ошо фарзыңдын бирөөрүн аткардың. Кээ бирлер мени ажеке деп айтпа деп капа болуп калат да. Сен андай эмес да. Сен жасаган ишин калыс Алланын ыраазылыгы үчүн. Урматтуу мусулман бир туган. Кыйла уламалар айтты, шатру дин. Бул ихлас диндин бир бөлүгү дейт. Ихлас не экен? Бирок чындыгында бул ихлас диндин толугу. Баары дин ихлас менен байланыштуу. Ихлас болгон кезде аз амалыңда да пайдасы болот, берекеси болот. Ихлас болбогон кезде көп амалыңда да эч бир пайдасы болбойт. Бирөө ихлас менен, машалла, 10 сом садака кылды, Аллах Таала бейишке эме кылышы мүмкүн. Ихлас менен бир адам барат дагы жолдогу бир шакчаны сындырып тикенди алып койду, бейишке кириши мүмкүн. Бир адам ихласы жок, жумгалдын бардык жолун оңдосо да пайдасы болбой калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туган, Зайд ибн Аркам кала ла aqulu lakum illa kama kana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Зайд ибн Аркам деген сахаба айтат, мен силерге пайгамбар айткан нерседен артык нерсе айтпаймын дейт. Пайгамбар эмне дейт? Пайгамбар дуа кылганда мындай: Аллахумма, Аллахым, айтабыз, Аллахумма инни аузу бика мин илмин ла янфа. Аллахым мени пайдасыз илимден сакта. Аллахым бизди пайдасыз илимден сакта. Ва мин калбин ла яхша. Сенден коркпогон жүрөктөн сакта. Ва мин нафсин ла ташба. Тойбогон нафстан сакта. Ва мин даъватин ла юстажаб лаха. Сен кабыл кылбаган дуадан мени сакта дейт. Пайгамбарыбыздын дуасыны Аллахумма инни аузу бика мин илмин ла янфа. Аллахым бизди пайдасыз билимден сакта. Бул азыр илим болуп атат силерге, туурабы? Bunun пайдасы болсын жашооңузда. Пайдасыз илимден сакта. Ва мин калбин ла яхша. Сенден коркпогон жүрөктөн сакта. Ва мин нафсин ла ташба. Тойбогон нафстан сакта. Ва мин даъват ла юстажаб лаха. Сен кабыл кылбаган сага, сен кабыл кылбай турган дуадан бизди сакта. Урматтуу мусулман бир туган. Кээ бирлер сени сырткы көрүнүштө, о машалла, таквадар карап туруп, паланчы таква деши мүмкүн. Туурабы? Карап туруп, паланчы таква деши мүмкүн. Кээ бирлер сени карап туруп, кылмышкер, күнөөкөр деши мүмкүн. Кээ бирлер сени башкача көрүүсү мүмкүн. Бирок урматтуу мусулман бир туган, мен сизди таквадар деп көрсөм, же паланчыны кылмышкер деп көргөн менен, мени жана сен өзүңдөн артыгыраак эч ким билбейт. Сен ким экениңди ким билет? Өзүң билесиң. Аллах Таала билүүсү ал шексиз.
Бирок сен Аллахтын алдында кандай экениңди сен өзүң билесиң. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, сенден башка билбеген бир сырың бар. Ал сыр ошо сен ким экениңди өзүң билесиң. Ошондон урматтуу мусулман, ал сыр Аллах менен болгон мамилең. Окуган намазыңда кандайсың? Берген садакаңда кандайсың? Элге жерге кылган кызматыңда кандайсың? Жасап жаткан чыккан дааватыңда ниетиң эмне? Туурабы? Ошо мечит салганда жардам бергениң эмне? Эмне үчүн кылып атканыңды? Ошондон урматтуу мусулман бирөөдүн мактаганына маарканба. Бирөө паланчы таквадар элге чуркаганандай десе, мактанба мындай экенмин деп. Же бирөөлөр жамандаса, артыңдан шылдыңдаса, чөгүп да калба. Аллах Кур'анда айтты: "Балил инсану ала нафсихи басира." Балким инсан өзүнү эң көрөгөч, өзүнү эң жакшы билет дейт. Сен Аллах менен өзүңдүн араңдагы сырды сенден артык эч ким билбейт. Ошондон бирөөдүн мактаганына, бирөөдүн жемелегенине, бирөөдүн жамандаганына чөкпөгүндө өзүңдү билгенден кийин өзүңдү оңдогун. Урматтуу мусулман бир тууган, жашоодо бир коркунуч бар. Не бар экен? Жашоодо коркунуч, кээ бир адамдар жумага келип коет. 34 намазды каза кылып, бир намазга келип коет. Десе, мен намаздын корозун окуйм дейт. Бир гана жумага келет. Урматтуу мусулман бир тууган, жумадан кийин баягы кейпиде. Пиво ичкен жерде да отура берет. Арак ичкен жерде да отура берет. Уурлук кылган жерде да бар. Же машинеге чочун аялды салып алган жерде бар. Жашоодо коркунуч, бирок сенин жаныңды малакил маут, жан алуучу периште качан аларын билбейсиң. Балким ошо пиво ичкендердин арасында жан берип каларсың. Балким машинеңде караңгыда чочун аялдын жанында жан берип каларсың. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, иф'ал таата ихласан. Кылган ибадаттарыңды ихлас менен кылгын. Не менен кыл? Ихлас менен кылгын. Сенин жашоодогу максатың өзүңө окшогон чийкеттен болгон бенделерге жагынуу, ошо бенделердин сүйүүнө жетейин дебе. Менин жашоодогу максатым деп, кошунама жагайын, досторума жагайын, шайлоочуларыма жагайын, элге жагайын деген негизги максатың бул болбосун. Адамдардын жүрөгү өзгөрүп турат. Бүгүн жакын досуң жакшы көрөт, эртең жаман болуп калат. Бүгүн жакын достошуп жүргөн, эртең сени башкача кылып коет. Көрүп атабыз турмушта, туурабы? Же көрбөдүңөрбү? Бенделердин жүрөгүн жараткан Аллага кандай кылганда жагам деген. Неге? Кимдин жагуусуна? Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала сүйө турган болсо, Аллах бенделерге сүйдүрөт. Эгер Аллах сени менен болсо, ким сага душман боло алат? Эгер Аллах душман болсо, ким сени коргой алат? Истаким кама умирт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сакалдары да 16-17 ак түшүп калган экен. Хазирет Абу Бакыр карап, пайгамбарга ушундай болгон мухаббат сүйүүсүдөн, "Шибта я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, карый түштүңүз го" дейт. Сакалыңызга ак түшүптүр, карый түштүң десе, пайгамбарыбыз "Шайябатни Худ, мени Худ сүрөсү карытты" дейт. Кайсы сүрө? Худ сүрөдө кайсы карытты десе, "Истаким кама умирт", Аллах буйругандай түз бол деген сөз. Не деген? Аллах буйругандай түз болгон, бекем болгон диниңде. Урматтуу мусулман бир тууган. Ошондон ижал ли нафсика хабия. Кээде өзүң үчүн, нафсың үчүн сени менен Аллахтын арасында болгон сыр бир ибадаттарды кылгын. Сени менен керек болсо аялыңда, керек болсо устазыңда, эч ким билбесин, ал кылган купия сыр ибадатың, соо бишиң Аллах менен сенин араңда болсун. Жарыя болгон күнөөлөр адамды талкалап динден чыгара тургандай эле, купия болгон ибадаттар не кылат экен? Инсанды Аллах Тааланын азабынан куткарат. Азыр өзүбүзгө суроо береличи. Ар ким мени менен Аллахтын арасында болгон сыр. Жеке бир ишти кылып жүрөсүң. Ал Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Керек болсо 30 жылдан бери бир балышка баш койгон аялың да билбейт. Барбы ушундай сырың? Ал 30 жыл болуш шарт эмес.
Эми ойлонуп көр да. Бул калыс Аллах менен сенин араңдагы сыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрүнүн бир хадис айтты. As-sa'i lil-armala wal-masakin wa ibn as-sabil kal-qa'im bil-layl was-sa'im bin-nahar wal-mujahid fi sabilillah. Жетим жесирге жардам берем деп чуркап жүргөн адам, мискин колунда жокко жардам берем деген адам, вал-армала жесирлерге жардам берем деп жүргөн адам, түндөсү намаз окуп, күндүзү орозо кармап, Аллах жолунда жихадта жүргөндөй деди. Бул хадисти уккан кезде Хазіреті Умар бул хадиске мен амал кылам, угуп эле койбойм. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жетим жесирге колунда жок бейбечарага жардам берем деп жүргөн адам, түнү менен намаз окуп, күндүз орозо кармап, Аллах жолунда жихадта жүргөндөй деди да. Мадина Мунавваранын айланасында бир бейбечараны издеп, Мадинанын четинде балдары жихадта каза болуп өтүп кеткен, көзү көрбөй калган, ажиз болгон көр кемпирдин үйүнү таап келди да, энеке деди. Мени менен сиздин араңызда сыр болсун. Сырыбызды Аллах билсин. Алладан башка эч ким билбесин. Мындан кийин сиздин үйүңүзгө сууңузду мен алып келейин. Короңузду мен тазалайын. Тамагыңызды мен пиширип берейин. Бирок муну эч кимге айтпайсыз, ушул шарт деди. Көзү көрбөй калган, каарыган жесир эне макул балам деди. Аллахтын ыраазылыгы үчүн Аллах билсе болду. Бирок эрте менен бамдат намазды окуп, жанагы кемпирдин үйүнө келсе, үйүнө суу келген, үйү шыпырылган, коро таза болгон, тамагы пиширилган, бардык нерсе даяр. Энеке деди. Келишпедик, мен сизден сурандым. Сууңду мен алып келейин, үйүңдү мен тазалайын, тамагыңды мен берейин деди. Муну ким жасады деди. Бул да Аллах менен анын арасында сыр, ал бенденин сырын бере албайм, атында атай албайм деди. Экинчи күн келсе ошондой. Үчүнчү күн келсе бардык жумуштар аткарылган. Төртүнчү күн келди. Бул баамдатты окуп келген кезде менден алдын келип, бул хадиске амал кылган ким деп бир таштын арасында артында карап турса, баамдаттан алдын Абу Бакыр Сыддык жана көзү көр аялдын үйүнөн чыгып келатат. Суун алып келип, үйүн тазалап. Хазіреті Умар чуркап келди да Абу Бакыр Сыддыктын жакасынан кармап, "Ey Абу Бакыр, сооп иш кылайын дегенде качан мага жол бересиң? Кайсы жерде бир сооп иш кылайын дебейин, сен менин алдымдасың." Урматтуу мусулман бир тууган. Ошол эле хадис амал кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын "Валлаху я'лам", Аллах "Валлаху я'лам ва антум ла та'ламун". Аллах билет, силер билбейсиңер. Салаф салих илгерги Аллах Тааладан корккон имандуу салаф салих бири-бирине дайым ушундай насаат кылып жүрөт экен. Азыр биз отурганда бири-бирибизге кантип насаат кылабыз? Чогулуштан кетерди. Мында "Ман аслаха ма байнаху ва байналлах, аслаха Аллах ма байнаху ва байна нас". Ким? Сенби, менби, бул кишиби Аллах менен болгон мамилеңди оңдосоңуз, Аллах ал адамдын бенделер менен болгон мамилесин оңдойт экен. Ким? Аллах менен болгон мамилесин оңдосо, Аллах ал бенделер менен болгон мамилесин оңдойт. Ва ман аслаха сариратаху аслаха аланията. Ким ички дүнүйөсүн тазаласа, ички дүнүйөсүн оңдосо, Аллах ал адамдын сырткы дүнүйөсүн оңдойт. Үчүнчү, көңүл бур. Ман ихтамма би амр ахирати. Ким акырет ишине көңүл бурса, акыретимди кандай оңдоймун? Кыяматта намазым, орозом, зекетим, даватым акыретини оңдой турган болсо, кафахулла амра дүнияху ахирата. Аллах ал адамдын бул дүние ишин жана акырет ишин оңдойт экен. Тилекке каршы бүгүн биз дүние аддани төмөн нерсе. Мал, мүлкө кул болуп калганбыз. Аллах Таала хадиси кудус айтат: "Якули ибн адам мали мали", адам баласы малым малым дейт экен. Уюм, жылкым, коюм, башкам, эгиним, тигиним малым малым дейт. "Я ибн адам, ва ма малика ма акалта фа афнайт". Сен жеп ал кылганың, жеп сиңиргениң сеники. Ау тасаддакта фа абкайт, же садака кылып калтырганың сеники. Садаканы ким үчүн кылдың? Аллах үчүн кылдың. Ма акалта фа афнайт, жеп ал кылганың, ау лабиста фа аблайт, же кийип жыртканың сеники.
Jep singdirgening seniki, sadaka kılıp kaldırganing seniki, je kiyip çiritkening seniki, kalgany bari sendeki muraskorlorgo kala turgan nerse. Oşondan hurmatly musulman bir tugan, bu kolubuzdagy malı mul dünya ahiretimiz üçün bir vasile. Allah'ın razılığına jeti üçün amal kılış gerek. Hurmatly musulman bir tugan, jaşooda en çoğ da husara degen bankrot bolu, jaşooda nutkuzu, aşadan vel husara en tekunel cenne arduha semavatu vel ard ve la yujad leke ma beynehu ard. Karan. Jaşoodagy en çoğ utkuzu jaratkan Allah Teala aytat Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ard uiddet lil muttaqin. Ve sari'u Allah Kur'an'da buyurat. Ve sari'u degen atandaş kıla, şaşıl kıla, jarış kılayım nege? Şayloğu. Ya. Kimnin jılgısı köp bolat? Ve sari ila mağfiratin min rabbikum. Rabbinardın keçirimine, Allah'ın mağfirat üçün jarış kıla. Men köyrek namaz okuyun, köyrek tasbih aytayın, köyrek sadaka kılayın, köyrek sowap iş kılayın, köyrek Allah yolunda vaktımды bereyin. Ve sari ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ard. Asman jerlerden kenen bolgon beyiş üçün jarış kıla deydi. Ne üçün jarış kıla deydi? Kanday beyiş eken al? Kenendigi asman jerden kenen bolgon beyiş üçün jarış kıla. Al beyiş kim? Uiddet lil muttaqin. Al beyişte Allah takvadar, Kudaydan korkondorgo uiddet dayardalgan deydi. Kim üçün dayardalıptır? Emi takvadarların sıfatı kanday emi? Uşul el ayatın ulandısı Allah Teala takvadar ellezine yunfikuna fis-sarra'i ve'd-darra. Takvadarın birinci sıfatı. Ellezine yunfikuna fis-sarra'i ve'd-darra. Alar özünde kenem bolup turgan kezde, malı bolup turgan kezde, baylığı bolup turgan kezde, kayrımdılık Kuday yolunda jolongdongo, su çıgarganga, jetim jesirge, meç salganga, medrese salganga beret. Ve'd-darra özü kıyınalıp tursa da beret. Kenençilikte de, kıyınçılıkta da, soğuk işte beret. Takvadarın birinci sıfatı. Emi kara, maşallah, men öte takvamın deysin. 5 vakt namazda bekemsin, tahajjudun var maşallah. 40 gün 4 ayga çıkkansın. Biroq meçitke bir çışka kulağыңды bere albay kalasın. Je 2 meşok sement alıp ber dese bere albaysın. Ellezine yunfikuna fis-sarra'i ve'd-darra. Kıyınçılıkta, kenençilikte de Allah yolunda bergenler. Bu takva eken. Keyin. Vel kâziminel gayz. Vel kâziminel gayz. Takvadarların dağı bir sıfatı. Vel kâziminel gayz. Atçuğunu jutabilgenler deydi. Az birdem olsun, atçuğuma tiybe, cinime tiybe, men cinim jaman deydi. Cin jaman özü. Atçuğunu jutabilgen takvadar eken. Ha bizde kim ele olsa kel. Erkek bolsaң erkekçe çık. Razna raz deysin. Atçuğunu jutabilgenler. Vel kâziminel gayz. Vel afîne anin nas. Adamdardı keçirgenler takva deydi. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah жақшылық kılgandardı süyöt deydi. Hurmatly musulman bir tugan, keçiresiңер, men sizlerden Jumagalga birinci jolu kele жатам. Çubak Hacı'nın bir sözünü uktum ele. Oşo sözde azır aytuğa tuğra kelip atat. Çubak Hacı rahmatullahi aleyh, Allah Teala rahmatını alsın. Bir Fransız uşul jaka 6 ay turist bolup keliptir da, 6 aydan keyin ketkenden keyin barsa Kırgızstanda özgöçe emne kördüң deptir da. Kırgızstanda senin köңүлүңдү burgan необычный emne kördüң dese, Kırgızstanda menin közümdü köңүлүmdü burgan eki nersege köңүl burdum deptir. Kırgızstanda raza mazar көп eкен deptir. Mazar dele koz devirgenbizde. Gümbözdөрдү salıp, başkanı kılıp, gülдөp, başka kılıp, артынан barıp oturup, kebirler Fatiha okuganды bilbeybiz. Silikatный kirpiç menen kozdogонду bilebиz. Atabыздын артынан barıp, medresege bir kitep alıp berip koygo, jolongdogонго жарабайбыз. Oşo etти barıp alıp, koz emelerdi kura bergenbiz da. Benim bir YouTube'ga kirseňer, Sayyid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçitinin janında, meçitke kirgenmin, bayağı emege, mürzöge. 10.000 sahabanın söögü jatkan, birinde de bir eme yok, aşıkça. Eşteme жазылган demez, jer menen tegiz bolup kalan.
Sayyidu Şuhada, şahitlerдің ең ұлысы Hazreti Hamzaға 70 sahabanın mürzesine varsan da жерменен теп тегізіледі. Кейде тирүү кезде ата-энебизге bir жақсы қызмат қылып, қолын өп, чекесін өп, bir эме қылғанға жарабайбыз да, өткеннен кейін мүрзелерді қооздай беребиз да. Анан кейін $20.000, $30.000 мечитке арабтардан барып жалынабыз да. Кейде өзүбүздүн мүрзөлөрдөгү кирпичтерге медресе да бүтөт, мектеп да бүтөт, мечит да бүтөт да. Эми Кудайым буйрса, урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энеге болгон сүйүүмүн менен эмес да. Дуа кылганга бир эмеге жарабайбыз дагы, башка нерсеге. Ошондо да бул эмне болуп атат? Негизги маселеси эмнеде? Тема эмнеде кетип атат? Ихлас. Ошону эмнеге кылып атасың десе, эми 5 баласы болуп атасына күмбөз курбаганга жарабады деп эл сүйлөйт деп кылып атасың да. Же Алла үчүнбү? Эл үчүн, туурабы? Ошо биринчи маселе Кыргызстанда мазар көп экен дейт. Мазарларды ушундай көп көрүнө берет да. Экинчи маселе дейт, кыргызстандыктар эч күлбөйт экен дейт. Bir-biriге жылмайбы, карасаң bir-бириге ачууланып эле, bir-бирин ура тургандай болуп жүрө берет экен дейт. А динибизде табассум каливажи ахика садака, бир мусулманга жылмайган садака го. Неге жылмайып койбойсуз? Машалла, жылмайып саламдашып койсоң эмне болот? Акчаң кетеби? Же чарчап каласыңбы? Кайт эле көрсөң урушкусу келгенде, эме болгондой bir-бириге жини келип ачууланып эле жүрөт да. Кеңиз урматтуу мусулман бир тууган. Bir-бирибизди сыйлайлы, урматтайлы. Бул дүйнө кимден калбады? Кимдер келип кетпеди? Баарыбыздан кала турган нерсе. Ошондуктан негизги темага келе турган болсом, дүйнөдөгү эң уткузуулардан бирөөсү бейиштин кененде кандай экен? Ошондой асман жерлерден кем болгон бейиште сага орун табылбай калса эң чоң уткузгандык. Асман жерлерден кенен болгон бейиште сен байкушка орун болбой калса. Айтка барыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Иманыбызда, исламда бекем болушубуз керек да. Балдарыбызды эмне менен тарбия кылышыбыз керек дедим? Ла илаха илля келме менен жашоо, тилде айтып коюп оңой. Ла илаха иллаллах, ла маъбуда иллаллах. İbadet kılıbıga Allah'dan başka hiçbir tatıklı zat yok. La ilahe illallah, la maksuda illallah. Allah'dan başka yaşadı, Allah'ın razılığından başka maksatım yok. La ilahe illallah, la mahbuba illallah. Allah'dan artık hiçbir süyü de yok. Azı şehette oturam da, sotkan arda algıladağın, on en жақсы көрген süygönüngөр жазgıla deydi. Sotkaga жазбай эле мээңерди өткөзгүлө да. Dünyada en жақсы көрген, en süygönüң, ал атаңды сүйөсүн, энеңди сүйөсүн, аялыңды сүйлөсүн, атыңды сүйөсүн, машинеңди сүйөсүн, мейли. 10 эң жакшы сүйгөнүңдү элестет. 10. Элестеттиңерби? Эми элестетти бардыгы. Эми ошол 10 жакшы сүйөм деген биринчи ким Алланы койгон болсо кол көтөрсүнчү. 10дун списканын башыга Аллах деп койгонду. Урматтуу мусулман бир тууган, оңолбойбуздан да. Пайгамбарга болгон сүйүүбүз кандай? Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, дин жөнөкөй эле. Тилиңде ла илаха иллаллах деп коюп анан кийин барып башканын ыраазылыгын үмүт кылсаң, башкаларга сыйынып турсаң, анда эмне болобуз? Оңбойбуз. Ашадду анвал хасара жашоодогу эң чоң уткузуу асман жерден кенен болгон бейиште сага орун болбой калса. Хузайфа ибн Яман деген пайгамбардын сырын сактаган сахаба. Кебирлер биз 5 вак намазга келип койбой эле жумага келет да. Мен айтам фальшивый. Фальшивый деген билесиңер? Кыргызчасы эмне болот? Жасалма мусулмандар бар. Неге? 34 намазды окубайт дагы бир жумага келип коет. Жумабек ал. Ким экен? Жуманы фарз кылган ким? Жигит. Жуманы фарз кылган ким? Аллахбы? 5 вак намаздычы. Анда эмне үчүн жумага келбей окуп коет? Жасалмады ал. Кебирлер айтпек. Жумага да келбейт. Шашпай тур. Шашпай тур. Ал шылтоо мурда өтүп кетти. Эми кара, кебирлер айт намазга да. Мен жумага келип башкага келбей койбо, жумага да келбе деген сөз эмес. Сен айткандай оңолсун, Аллах хидаят берсин. Бирок биз таза бололу да. А эмне үчүн бир маал тамак жебейсиң? Сенин денең жашоого, тамак аш азыкка муктажбы?
Ruhunчу. Biz denenin kulu olup kalmışız. Ruh başka nerse men azıklanat. Ruhtun azığı 5 vakit namazın boluş gerek. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Emi karadı. Hiç namazga da kelbeyiz, meçhit yolu da bilbeyiz da. Ayet namazga kelip koydu. Ayet bektal. Ayet namaz farz emes. Ayet namaz ne? Vacip mi? Je sunna muakkada. Emi karadı. Eğer söz esin tabattı. Sen eğer küçüğüne jetken bolsa uyalsan sen jasalma Müslüman bolba. Sen namazına beken bol. Cumadan cumaga yaşaysın mı? Kim kebildik beret? Kebirler oroza kelgende maşallah 5 vakit namazga bekem, taravih da var. Oroza çıkkandan keyin 5'ke joldama algan siyahtı büttü da yok. Meçhitin jolunu da bilbeydi. Namaz da bilbeydi da. Ha desen kıyratkanda. Joldama aldın mı sen? Hurmatlı Müslüman bir toğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzayfa mundaydı. İyyâkum ve huşu'un nifak. Huşu degen Allah'dan korku. To'g'rimi? 200'lü korkuchu bo'lib o'g'la deydi. Ne degen? 200'lü munafıqday bolup korkup oğla Kudaydan deydi. Qal va mal huşu nifaq. Ya Rasulullah 200'lülük Kudaydan korku hem ne degeni dep Peygamberden sonra Peygamber aytdı. Qal antaral jasad khashan. Denesini görsen korkup berilip atat. Val qalbu laysa bi khash. Jüregi başka jakta da. Yürekte hiçbir korku yok. Jüregi jaylovda jüregi, bazarda jüregi, başkada jüregi, denesi namazda. Al-ihlas lillah fil ibad. Oşondan ibadatlarımızda Allah'ın kalıs razılığı için. Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu mınday deydi. Kede jüregini izdeptir deydi. Ne deydi? Jüregine köz salıptır deydi. Jüregini közemelde bizildeptir. La hadal amel maza nurid mink. Kandı jüregini izdeysin? Hazır, hurmatlı Müslüman bir tuğan. Mo meçhitin atın ne meçhit? Ha? Kuyruğu ata meçhitike kelep, emnege keletam dep jüreginden soraçı. Ne geldin? Bugün bul meçhitke emnege geldin? Jüreginden sora. Allah'ın razılığı için. Je el körsün, koca körsün bu. Je dostlar baratat, men de barıp koyayım. Emi koşna palançının köyesi barıp aptırdı, sen de barçı dese, men de barıp geleyinçi dep. Je şu Abdüşkür'dü, ne deyitken bir okul koyayınçı dep. Nege geldin? Mal havatir allati ta'tike ve ente ta'ba. Emi sen uşul amaldı kılıp jatkan kezde senin oylarına emne kelet? Ha? Ayqanda kelсе, biroq oşo emne kelet degende Allah'ım uşul kılgan ibadatını kabul kılab eken. Kalыс razılığına bolup jataby degen emeler kelebi. La adri bilbeyim deydi köy. Hurmatlı Müslüman, sen bilesin emne ekenini. Men suradım emnege keldin dep. Allah Kur'an, belil insanu ala nefsihi basira. İnsan özünün artığına köregeç hiç kim yok. İnsan özünü köregeç, özünü kim eken, emne kelgen barın bilesin. Bilbeyim debeginde. Kebirler davatga çıktı. Uşu janга tiydi bir çıkıp geleyinçi uşu kayra ayta yürübesin dep. Sen oşo üçün çıktın mı? Hurmatlı Müslüman bir toğan. Bilbeymin debegin bilesi. Kıyamet suresi 14-15. ayet. Belil insanu ala nefsihi basira. Balkim insan özünü en жақсы köregeç. Sen ne üçün kılıp atkan amalın ne kılganın bilbeysin mi? Boptur namazdığa Kudayma şükür barız bilesiz. Namazga cumaga keldik de biroq kede jolongdoп salasın, başka bir soğuk iş kılıp atasın. Emnege kılganыңды bilesin de sen. Erteң шайлоо жакындап атат. Айыл өкмөтүгө шайлоо аким болом дейсин, башка болосун, айыл өкмөтү болом дейсин. Урматтуу мусулман бир туган, "Фаман кана яржу лиqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Kim Allah Taala'nын астында жарык маанайда кубанган жүздө жолугууну караса, салих сооп амалдарды кылсын, кылган амалына Аллага эч нерсени шерик кошпосун. Каф сүрөсү 110 аят. Урматтуу мусулман бир туган. Жасаган ibadатыбыздан мен маселе кылып атам. Мунан bir атаң даңкты күтпөш керек. Нени? Ola mazhara, je bir körünüş. El körsün, koca körsün. Ola madihan, biröden maqtaw da kütpöş gerek. Je biröden sana alkış aytуу da kütpöş gerek. Je men uşu etke geldim, kadir bartap, otay kesem bir maga жақсы sıylap dep sıyda kütpöş gerek. Hurmatlı hadisi kutsa Allah Taala aytat.
Ya eyyühellezine amanu la taqrabu salata, Kur'an-ı Kerim. Allah Teala mınday deydi. Ya eyyühellezine amanu. O Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirgen bendeler. Köngül burula. Kayrılı kimge olup atat? Kuyurçuk atanın urpaktarı desem kim köngül burat? Barın köngül burasına. O cumugaldıklar desem. He? O süper sayaklar desem. Hem karang da urma. Bu ette Allah Teala kimge? Ya eyyühellezine amanu. O Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirgen bendeler. İmandılarga kayrılıp atat Allah Teala. Kulak salarsa Allah ne deydi? La taqrabu salata ve antum sukara. Sizler mas bolgon kezde namazga jakın jolobogula deydi. Ne deydi? Mas bolgon kezde namazga jakın jolobogula. Ne üçün? Hatta ta'lam ma taqulun. Mastığыңар tarkap emne dep jatkanыңарды bilmeyince deydi. Namaz okup atkanda Subhana rabbiyal ala dep atasın. Ulu Allah'ımdı tazalık meniskerim dep atasın. Subhana rabbiyal azim. Emne degeningdi süylöp жатқан sözüңдүн maanesini bilmeyince, akılың жайына келмейince, namazga kelbe деген бұл аят arak aram bol elek кезде түшкөн. Бұл аятка караганда arak bir гана namaz кезде aram болгон. Arak şariatта tepkich менен aram болот. Түшүндүңбү? Бұл üçüncü tepkich. Ey iman keltirgen bendeler. Arak içkende imanı болот экен? İmanı болот бетте. Ey iman keltirgen bendeler, sizler mas кезиңерде namazga жолобогула. Emne dep жатканыңарды түшүнмөйүнчө, трезвый болмоюнча деген сөз. Түшүндүңбү? Ниса сүрөсү 43-ayat. Ниса сүрөсү, аялдар сүрөсү 43-ayat. Бул аят урматтуу мусулман бир тууган, арак арам бол элек кезде түшкөн. Бүгүн бул аятка эмнеге токтолуп атам? Акылдуу адам түшүнөт азыр. Бул аятка токтолгоным бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, биздин арабызда намазга келген жамаат, айт намазга, жума намазга келген арасында эч мастар жок. Арак менен мас болгон эмес, бирок урматтуу мусулман, дүнүйө менен шахват менен мас болгондор бар. Нелер бар экен? Дүнүйөгө жана кумарына мас болгондор бар. Жана дүнүйөнүн таттууларына. Ал мусулман намаз окуйт. Бирок эмне деп жатканын билбейт ал. Намаз окуйт. Кеч жылкым келбей калды, кайда экен деп турат. Намазда турат. Валла урматтуу мусулман бир тууган. Имам кээде жума намаз бүткөндөн кийин ким жума намазга өтөт бетте? Имам. Кана имам? Сизби? Өткөндөн кийин туруңда экинчи рекетте Фатихадан кийин кайсыны окудум деңеле. Ихласты окусаңыз көбү билбейт эмне окуганыңызды. Жөн эле жүктөп коюп тура берет да башка жерде ойлоп. Ey cemaat birinci rekette kaç sureni okudum dengele. Eğer sizin ordunuzda bir artist gelip ırdap jatıp, ırıda adaşıp, je bolbosa mikrofonda emeksa bardı koşulu ırdaydı. Bırak siz Mülk suresine adaşsanız arasından ekөөsü eme berişi mümkün. Hiç kim sizge eme kıla albaydı, koşulup kete albaydı. Je katаңызды оңдай албайт. Artistin fonogramması өчүп калсында кирген клубтагы баары ырдай берет. Карысы да, чалы да, эркеги да, аялы да. Бирок имам мүрзөдө табарактан же мүлктөн адашып кетсин, бирөөсү лукма бергенге жарабайт. Анан кантип айтабыз биз? Кыйынбыз деп эме кылабыз биз. Урматтуу мусулман бир тууганым. Түшүндүңөрбү? Мас болгон кезде эмне деп жатканыңарды, акылыңарды топтомоюнча намазга келбегиле деген, намазга акылыңды топтоп тур деген сөз. Abu Hurayradan Allah razı olsun. Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dakhalal mescid. Peygamber bir gün mescide girdi. Hurmatımız cemaat, ukula. Peygamber mescide girdi deydi. Abu Hurayra dedi. Fadakhala racul fasalla. Peygamber mescide olsa bir kişi girdi de namaz okudu. Peygamber fasallama alen nebi namaz okuyandan kel peygamberge görüştü. Assalamu aleyküm. Ya Ras, elestetin peygamberge görüştü. Alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakale irca fasalli fe inneke lem tusal. Peygamber etti. Bar, hayradan oku, sen namaz okuyan yoksun dedi. Bir kişi girip namaz okup namazdan keyin peygamberge görüştüler. Peygamber bar, sen namaz okuyan yoksun, namazыңды kayra oku dedi. Summa ca fasallem. Namaz okup ikinci yol kayra kelip salam verip peygamber irca salli fe inneke lem tusal. Bar, hayradan oku, sen okuyan yoksun dedi. 3 yolu kaytalandı. Peygamber 3 yolu kaytalandı. Bar, başkardan o. Keyin peygamber
Vallazi ba'asaka bil haq ma la uhsinu gayra. Seni paygambar kılıp jönötken Allah'a kasam içim dedi. Kim al? Seni paygambar kılıp jönötken Allah'a ant içemin. Bundan başka жақсы оқи албай, мен ушинтип оқыйм dedi. Ne kılayın dedi. Fa'allamani paygambar үйрөттү. Faqal iza qumta ila salat fakabbir. Namazga turganda birinci emne kılabız? Takbir aytabız. Takbir Allahu akbar. Bu takbirde emne dep aytat? Birinci takbirde. Takbiri tahrim. Dünya işini, taladagı işlerdi, çöp çapkan barını aram kıldım. Dünyanı artıma taşladım degen söz. Allahu akbar, Allah degen söz. Allahu akbar. Urmatlı Müslüman bir tuğan, mana sabahtan keyin az cumaga turabız go. Elestетип kör. Bardık deneң menen. Şaşpay berilip Allahu akbar. Allah bardık nersedен улуу. Менин ойлогон нерсем малым ошондой bir takbir айтып көргүн эле. Bardık deneң menen. Allahu akbar. Андан кийин намазың кандай болот экен? Пайгамбар айтты, сен намазга турганда биринчи такбир tahrim айт. Allahu akbar takbir айт. Sonra iqra ma tayassara ma'ak min al-Qur'an. Keyin özüň bilgen Kur'andan жақсы окуй ала турган жериң, сага жеңил болгон жерде оку Kur'andan. Kur'andan жеңил, кооз окуй ала турган оку. Summa irka, keyin rükû kıl. Hatta tatma'inna raki'an. Rüküde bir barıp kopul deneң toktogонго чейин. Deneң barıp остановка. Кыймылбай. Bir tasbih түздүбү? Keyin Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Eң улуу болгон Allah'ım bardык kemçiliklerden aruulap tasbih aytamın sağa. Keyin Sami'allahu limen hamida. Hamd mактоо айткан бенденин мактоосун Allah укту деп турасың. Турганыңда rüküden кайтканда дагы денең түз болсун дейт. Summa kabir fasjud. Keyin takbir ayt dagы саждага бар. Hatta tatmaina sajiden. Sajdada denең itminan bir toktosун. Ana subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allah Taala улуу болгон, бардык нерседен бийик, жогору турган Аллахты бардык кемчиликтерден аруу билип tasbih айтамын. Summa rafa hatta tatmaina jalisen. Keyin Allahu akbar. Denең түз отурганга чейин кадага отур. Ваф'ал залик. Ушундай кыл дагы намаз оку dedi. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Elestеткен. Sen hazır. Айыл өкмөт барбы? Айылдын башчысы ким? Бет айыл аксакалы ким мисалы? Байке, сиздин атыңыз ким? Талай байке мага келди дагы. Сүйлөп атат да мага. Мен койду айдан болом. Элестетким мага бүгүн айыл өкмөтү келип калса, же аким келип калса, же губернатор келип калса, же президентибиз келип калса, жанага десең, токто дейби? Не деп атасың дейт. А сен Аллах Таала сен не Аллах табарак ва таала сенин шо бир эмең же жокпу? 24 saatыңнын bir 20 мүнөтүнү калыс Кудайга бергиң келбейби? Мен өткөн жумада өзүм мечитинде айттым да. Урматтуу мусулман бир тууган. 34 намазды каза кылып, bir жумага келгендери бар да. Жума намазы имам сабак менен бүткүчөңүз канча убакыт алат? Жума күнү жума намазы канча убактыңызды алат? 20 мүнөт. 20 мүнөттү калыс Кудайга бергиң келбейби? Ошо 20 мүнөттө телефонуңду чукуйсуңбу? 20 мүнөттө келип алып соцсетке киресиңби? Одноклассник бар, башка бар. 20 мүнөттү калыс Аллага бергиң келбейби? Мен айтам, урматтуу мусулман бир тууган, эртең Нарындын өкмөттүн өкүлүнө барып киргин. Нарында УДУнун начальниги бар, же областтын, же райондун начальниги баргын. СМБнын УДУнун начальниги кирсең, кире бериште сен телефонуңду алып коет. Же телефонуң кирсең өчүрүп кой дейт. Bir bendenin canına kirgende ошондой болсо, Allah'ın үйүнө киргенде эмне үчүн телефон менен алек болобуз? Болгону bir 20 мүнөт дардыңды айт. Ошондо шашып кирип, субханаллах, атайерлер, кантип айтасың? Бирөөгө кел дагы, акимдин жанына кел, дардыңды жерим жок, башкам жок деп шынтып айтчы. Токто дейт да. Эмне деп былжырап атасың дейт. Ошондой дейби? Эмне үчүн намаздан кийин мына
وَلَا تَضْرِبُ وُجُوهَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ey Rabbim, bizin okugan namazımız менен кыяматта жүзүбүзгө урба деп дуа кылабыз. Ошо жүзүбүзгө урба деген, ошо намазыбыз жакшыраак болсун деген сөз да. Урматтуу мусулман бир тууган, мен айтайын деген маселе эмне? Намазга келгенде пайгамбар эмне үчүн деди? Оку, сен окуган жоксуң деген, жана шашып оку дал. Кийин пайгамбар үйрөттү. Сен шашпагын. Намазга келгенде такбир айткын. Башка неме кылгын, рүкү сажданын жайына келтиргин деген сөз. Урматтуу мусулман бир тууган, сен кыяматта эң намазыңа, намазын соона муктаж болуп турсаң, Аллах Таала бар, сен намазың жок десем эмне дейсиң? Сен жөн эле тоок окшоп жер чуккансың. Сен акылың башка жерде эле, көңүлүң башка жерде эле. Ян караган сужуду накыр гураб же кээ бирлерибиз карга жерде дан чоккандай чокуп кетесиңби? Уурулар бар, Асваун нас сиркатан аллази ясиргу мин салат. Эң жаман ууру намаз уурусу экен. Намазында уурусу болобу? Эң жаман ууру намаз уурусу экен. Кале я Расулаллах, ва кайфа ясиргу мин салати? О Аллахтын элчиси, намазды кантип уурдайт десе, кале ла ютим рукуа ва ла сужуда. Саждасын, рүкүсүн жайына келтирбеген адам өзүнүн окуган намазынан урдады дейт. Урдап атасыңбы? Эми кел, урматтуу мусулман, кандай бети жоксуң эй? Өзүңдүн намазыңдан өзүң урдайсыңбы? Өзүңдүн окуган намазыңдан өзүң урдайсыңбы? Рүкүң жайында эмес, саждаң жайында эмес. Ла юқиму салбаху фи руку ала сужуд. Өзүнүн денеси саждада да, рүкүдө да ордуна келбейт да. Рүкүгө жете эле кайра кайтат. Анан кээде имам көбүрөөк рүкү кылып койсо, жеңилирээк окубайсың бу. Мээм агып кетти деп. А концертке кирсе, башка кирсе, жырга отура берет да, жарым саат, 1 саат. Сериал көрсөчү, таараты кыстап дабарсак жарылайын десем отура берет. А намазга келгенде сабыр жок, чыдам жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, намаз уурусу болбогун. Ооба, уурулардын эң жаманы бул кимдин үйү? Аллахтын үйүнө келип уурулук кылгандар. МВДдан, СМВДдан эмес, Аллахтын үйүнө келип уурулук кылгандар. Бул эң жаман ууру адам, урматтуу мусулман бир тууган. Бирок мунун уурулугу бул дүйнөдө пайдасы жок, ахиретте зыяны бар. Урматтуу мусулман бир тууган, мына хадисти угабыз. Хадистин акырын беребизби? Не деп берет элек? Ана Аби Абдилlah al-Ash'ari. Abi Abdullah Ash'ari radıyallahu anh, enne Resul sallallahu aleyhi ve sellem ra'a raculen la yuqimu ruku ve yanquru fi sucudihi ve huve yusalli. Peygamber bir kişini gördü, namazga keldi, ruku sajdasını jayıga keltirбестен жер чокуган канаттуудай болуп чокуп атты да. Факала саллаллаху алейхи ва саллям, "Лау мата хаза ла хали мата ала гайри миллат Мухаммад." Эгер мо ушундай өлүп калса, менин үммөтүм болуп өлбөйт деди. Пайгамбар карап туруп айтты, "Эгер ушул адам ушул акыбалда өлсө, бул менин үммөтүм боло албайт" деди. Коркунучтуу бекен? Эмнеге мен ихлас маселесине токтолуп атам, урматтуу мусулман бир тууганым? Кала салам, "Масалул лази ла ютим руку ва янқуру фи суджи мисли ал-жа'i я'кулу ат-тамрата ва тамратайн ла югниyan анху шай'a." Руку саждасын жайыга келтирбестен намаз окуган адам ачка келет даган, элестен бираз ачка калгансың. 1-2 хурма жеп коет дейт. 1-2 хурма анын курсагында тойгозбойт, күч кубат да бербейт. Ошондой болуп калат экен. Hadis Abu Ayyub al-Ansari, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqala izni ve aujiz. Karagla Peygamber aleyhisselamga bir sahaba keldi amdı. Elestetin Peygamberin janına özüңdү koydu koydu, mana sahabаны koy. Keldi, "Ya Rasulullah, maga osat ayt, kıska nasqa ayt." dedi. Maga nasihat ayt, kıska nusqa ayt dedi. Көрдү, nasihat деп койбосун, да Peygamberге şart koyup atат. Kıska nusqa nasihatыңды айтчы maga dedi. Faqala aleyhissalatu vesselam, Peygamber aytты, "İza qumta fi salatika fasalli salatul muwaddi." Peygamber aytты, "Sen namazga tursan, menin kıska nusqa nasihatım, kaçan namazga tursan, koştoşuuchunun namazını oku" dedi. Түшүндүңөрбү? Koştoşuuchu азыр ушул жерде отурган сага мага ар бирибизге айтсачы, "Ажеке, сиздин бул акыркы намазыңыз,
Uşu namazdan keyin siz ahiretke ketesiz dese kantip okuysun? Eğer sen o namaz akırkı ekenini bilsen kanday bolot namazın? Ya Rabbim, uşul menin can bere turgan, can tasip kıla turgan akırkı namazım turbayбы? Elestetkin kantip namaz okuysun? Peygamber salli salatil muaddi. Dünya menen koştoşuuçu adamdın namazını oku deydi. Oşondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köpünçe saftardı tüzdөгөндө sallu salatil muaddi. Dünya menen koştoşuuçu adamdın namazını okugula deydiler. Elestetemiz. Senin akırkı namazın, uşunu men ölesin dese. Salli salatil muaddi. Ve la tekellem bi kelamin ta'tazir minhu gadan. Erteң keçirim suray turgan bir sözdü süylöbö dedi. Elestet, paygambardын bu nasatını kara, her biribizin çoң bir nasatта. Kede айтып, o altın tamga menen жазыла turgan söz ayттыңыз deydi. Mana altın tamga menen жазылса, ушул жүрөгүңө жазып ал. Пайгамбар айтты, намазга турсаң коштошуу үчүн намазын оку да, эртең өкүнө турган сөздү сүйлөбө dedi. Аллахтын алдында барганда өкүнө турган сөзүң бар. Өзүң бул дүйнөдө өкүнө турган сөзүң бар. Бүгүн эми өкүнө турган нерсени жазба. Отуруп алма соцсеттерде ар нерсе жазасыңар го. Пикир жазат, башка калат. Акылдуу да бар элечи. Бар эле даанышман. Ушул жерде бир мисал айтып коеюн. Эсиңерде калат да. Бир жакшы сүрөтчү бар экен. Өтө кооз сүрөт тартып, сүрөтчүнүн колунда 10 жыл шагирт болуптур. 10 жыл шагирт болгондон кийин эң жакшы тарткан сүрөтүн пейзажды, жаратылышты тартып, алып келип шаардын ортосуна коюп, ким менин тарткан сүрөтүмдүн катасын көрсө, белгилеп койсун. Ушул жери ката деп, белгилеп койсун деп, кызыл краска менен эмесин таштап кетиптир. Шоткасын. Кечинде келсе, баягы сүрөттүн ич жери кып-кызыл боелуп калыптыр. Сүрөттүн катасын билгендер белгилеп койсун десе, бул жери ката, тартылган сүрөттөн эч кып-кызыл калып кетиптир. Анан капы болуп устазга, устаз дептир, мен сизде 10 жыл шагирт болдум. Бул сүрөтүмдүн туура жери жок экен го. Десе эмне болду? Монтип жазып койдум эле десе, ошо сүрөтүңдү кайрадан тарт дептир. Сүрөттү кайрадан тартып бүткөндөн кийин устаз айттыр, эми астыга башка нерсе жазып кой дептир. Ким менин сүрөтүмдүн катасын билсе, оңдоп кой деп жазып, сен краска менен щеткаңды коюп кой дептир. Шаарга койсо бир жума туруптур. Эч ким оңдобойт экен. Бир жумадан көтөрүп келип, устаз эмне баягы эле сүрөт, эч бир айырмасы. Адамдар критика кылганды билет, оңдогонду билбейт дептир. Катаны бирөөдү катаандаймында дей берет. Оңдогонду билбейт. Бүгүн ошондой болуп калды, урматтуу мусулман бир тууган. Ошондон мен силерден суранарым, Пайгамбар алейхиссаламдын, балким менин бүгүн жумгалга сиздердин айылга келгендеги эң негизги биримим ихлас жөнүндө маселе болуп атат. Бирок ушул нерсе эсиңерде калсын. Саллу салатыл муадди, намазыңарды коштошуш адамдын намазын окугула. Эртең өкүнө турган сөздү сүйлөбөгүлө, өкүнө турган бармагыңар менен кыяматта Аллах Тааланын астында шермене боло турган нерсени жазбагыла. Урматтуу мусулман бир тууган. Анас Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл кылган кызмат кылган сахаба Узкурул маута фи салатик. Аллах намазда турганда өлүмдү ойло дейт. Намазда нени ойло дейт? Өлүмдү ойла. Fa inna ar-rajula iza zakara al-maut fi salati la harra an yuhsina salati. Namazda өлүмдү ойлоп намаз окуган адам дейт, намазын оңдоп жакшы окуйт дейт. Өлүмдү ойлоп окуган адам не кылат экен? Биз өлүмдү ойлобойбуз да, аз намаздан кийин пландарыбыз толтура да. Жайлоого чыгам, кымызды ичем, азыр ой козун этин жейм, башка кылам. Астагфирулла. Кийин айтат Пайгамбар: "Ва салли салату ар-раджул ла yazun annahu yusalli salat ghayraha." Намазды окуганда дагы башка намаз окуйм деп ойлобо дейт. Менин ушул акыркы намазым деп ойло дейт. Менин азыр окуп жаткан намазым балким эң акыркы намазым деп окугун дейт. Хатамел Асам деген алым өткөн. Аллах Таала рахматын алсын. Кайфа тахша фи салатик. Эми силер сурайсың, ажеке кантип бу намазды хушу кылып окуйбуз дейсиң да. Намазга турганда кантип берилип окуйм дейсиң. Бу кишинен сураптыр да. Хатамел Асамдан сураптыр. Намазда канткенде биз хушу Алладан коркуп берилип окуйбуз десе, кала мындай дептир.
Bir imanınız жаңылай ғана айтайын. Қорықпай эле каттуураак. Ла иляха иллаллах. Мухаммадун қала би ан aqum fa ukabbir lis-salah. Намазға тұрғанда барыз такбир айтабыз, не деп айтабыз? Аллах барлық нәрседен улуу. Сенің малыңдан да, жылқыңдан да, жайлауыңдан да, чөйіңнен да, башыңдан. Осындай. Аллаху акбар. Ва тахайял ал-Каба амами айни. Бұл кіші айтады, мен такбир айтқанда, моғайтеле бұл бисмиллахны башқан емес, алдымда Кабаны елестетем дейді. Нені елестетеміз? Қыбла қарайыз бі? Алдымда Кабаны елестетем дейді. Ва сырат тахта қадами, қадамымның астында қыл көпіреуді елестетем дейді. Қайта тұрады екен? Қыл көпіреуде тұрам. Вал жанна ан ямини, оң жағымда бейіш, ван нар ан шимали, дозоқ сол жағымда. Дозоқ қаяқта? Ва малакул маут вараи, артымда жан алушы періште тұрады. Кім? Азраил, малакил маут. Хадистерде Азраил деп келген емес, малакил маут. Жан алушы періште тұрады. Ва анна расул саллаллаху ятаамал салати ва азунна ахиру сала. Ені қара. Оң жағында бейіш, сол жағында, артыңда, астыңда. Ені қара, ең негізгісі. Менің намазымды Абдушкүр ажы қарап тұрады. İmam Damla қарап тұрады, атам емес. Пайғамбар алейхиссалам мені қарап тұрады. Үмметім қантып намаз оқиды, елестеді. Расулла саллаллаху алейхи вассалам сенің намазыңды қарап тұрады, көзөмөлдөп. Елестеткен, Расулла саллаллаху алейхи вассалам сенің намазыңды елестетіп, көзөмөлдөп тұрса, қантып оқисың? Фаукаббируллаха бит-таъзим. Ошонтип елестетіп тұрып, кейін анан Алланы улуулап такбир айтам. Ва ақра ва тадаббур. Кейін Құранды да тадаббур ой жүгіртіп оқып. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аламдың Раббысы Аллах Таалаға хамд сана мақтаулар болсын. Ар-Рахманир Рахим. Ал мейірімді жана бооркер. Ияка нa'буду. Жалғыз өзіңе ибадат қылам. Ва ияка настаин. Өзіңнен ғана жардам сұрайбыз. Ихдина сиратал мустақим. Бізді тура жолға баштағын. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Сен имат қылып берген пайғамбарлар, сыддықтар, шахидтер жолына баштағын. Гайрил мағлуби. Ғазамын келген жол болбосын. Валаддалин. Адашқандардың жолынан да мені сақтай көргін. Амин. Тілегімді қабыл қыл дейсін. Кейін Құран оқығанда дейді тадаббур. Варка би худу. Кейін руку қылам дейді. Аллаға беріліп. Васыса сажда қылам. Аллаға беріліп. Ваджал фи салатил хауф мин Аллах. Намазымда Алладан қорқу оқимын. Варрижа фир рахмати. Алланың азабынан қорқым, рахматын үміт қылам. Дозоғынан қорқым, бейішке кіруді үміт қылам. Сумма усаллим. Ошентіп намаз оқып бүткеннен кейін салам берем. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Салам бергеннен кейін намазым қабыл болды бекен, болуды бекен аны білбеймін дейді. Абисчи салам берген, машалла, жұма қабыл болсын болды, бейішке жолдама дейді. Hazreti Umar İza marra bayna saffayn. Hazreti Umar safın arasında ötürken, az bizde safın arasında ötüyor. Katarda ötkende İstavu tüzdöngüle deydiken. Bu armiyada Ravniya İsmirna deydik ola. Tüzdöngüle deydiken, bu namazda tüzdön. Peygamber aytadi, saftın, Katardın tüzdügü bir-birizge bolgan niyetimizdin tüzdügü. Saf kıyışık bolsa, niyetimiz de kıyışık. İstavu hatta izâ lem yara fihinne halalan taqaddam. Hazreti Umar Müslümanlar ушундай түз турганда кемчилик көрбөгөндөн кийин имамдын милдети эмне экен? Сафты түздөш. Сафта кемчилик болсо алдыга өт дейсиз. Сафты түздөгөндөн кийин Hazreti Umar өтүп туруп андан кийин такбир айтат экен. Аллаху акбар. Кээде такбир айткандан кийин урматтуу мусулман бир тууган биринчи рекетке сура Юсуфты окуйт экен. Экинчи рекетке сура Нахлды окуйт экен. 111 аят. 5 parak, 8-10 bit. İnne atayın emez. Kança okuydu eken? 1-2 reketke 1 para okuyup koydu eken. 1 para okuydu. Bir gün emi? Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu Bamdat namazına geldi halifa. Ne eken? Halifa geldi da Bamdat namazı istavu tüzdöngüle dedi. Tüzdöngünün ki takbir aytıp Allahu akbar. Birinci reketke sajdaga bargan kezde Hazreti Umar'dın ünü çıkpay kaldı.
Hazreti Umar'da Abu Lu'lu al-Majusi, отпарас, отқа сыйынған мажуси, теги дин душманы болған, ирандықтардан келген дин душманы, Hazreti Umar'ды қанжар менен 7 қанжар сайды. Уланған қанжар сайып салды. Hazreti Umar артында тұрған Абдурахман ибн Ауфты өткөздü да, ал қысқа сүрелермен намаз бітті. Арқадағы сафтар намаз емне болғанын Hazreti Umar'дың үні шықпай қалған емне екенін сезген жоқ. Бірақ Абдурахман ибн Ауф намазды бүткеннен кейін bu Abu Lu'lu al-Majusi қачып баратып, сахабалардың 17-сіне сайды. Уланған қанжарды 17-ге сайған кезде 9-ы қаза болды. 9-ы өлді. Hazreti Umar'дың 7 жерден, көп жері бардық жерден қандар ағып жатқан кезде үйіне көтеріп келішті. Hazreti Umar маға қанжар сайған кім деді. Деген кезде Abu Lu'lu al-Majusi, отқа сыйынған отпарас деген кезде Alhamdulillah, Құдайыма шүкір, қияматта Аллах Таалаға бір сажда қылған мұсылмандың ақына кірбеппін, өлімім да мұсылман еместің қолдан болды дейді. Кейін тауыпты шақырған кезде тауып сүт içirse Hazreti Umar'дың бар жағынан сүт ағып шығып кетеді. Hazreti Umar көп қан жоғытқаннан кейін бүгінгі күннің тілмен комаға түсіп ақылдан жоғытады. Естен кеткен кезде сахабалар келіп, Амирул Муъминин, осиятыңды айт. Бізге айта тұрған сөзіңді айт. Емне осият қыласың, қандай болауыз? Hazreti Umar көзін ашпай комада жатқан кезде сахабадан біреусі білбейсің бі бұны қандай ойғытуды дейді. Комадан қандай ойғытасың? Бұл дейді, намаздан дейді. Намаз дегенде чөчіп тұрады дейді. Hazreti Umar'дың құлағына ас-салат, хайя аля-ас-сала, келгіле намазға, хайя аля-л-фалах, дүниенің азабыдан құтылуға келгіле деп азанды айтқан кезде Hazreti Umar ойғанады да, ас-саллан-нас, адамдар намазды оқыды дейді, бірінші сұраусы. Не дейді? Адамдар намазын оқыды дейді, жамаат. Елестет. Саңа ас-салату хайру минан-наум, намаз ұйқыдан жақшы десе, жоқ, төшек жақшы дейсің. Ас-салату хайру минан-наум, намаз ұйқыдан жақшы десе, жоқ, кемпірімнің жаны жақшы дейсің. Анан ұрышып кетсе, айтышып кетсе, еркек болсаң шық адин-адин дейсің. Үстіңдегі 1 килограмм жұрқанға күшің жетпейді. Ырғытып таштап дара аталғанға. Анан сен еркексің бі? Қатыныңның жанынан шыға албайсың. Түніменен шығарған жытыңды жыттап жатасың. Бамдатқа кел албайсың. Анан қиын боласың. Hazreti Umar, жана Алланы сүйөз дедік қой, тура. Пайғамбар Hazreti Umarға хайя аля-ас-сала десе, комадан ойғанады. Бірінші намаз оқышты бұл дейді. Ова намаз оқылды дейді. Абдулла дейді. Бірінші осиятым чұрқ Айше небізге дейді. Айше небізге чұрқаған дейді. Бар дейді. Менің жашауды ең тынчымды алып жүрген, менің бір қайғым бар. Мені тынчымды алған нәрсе, пайғамбар қойылған, пайғамбардың жанында Абу Бакыр, ошол бөлмеде пайғамбардың жашаған үйі. Ошол бөлмеде дағы бір адам сөйік қойылатылған орын қалған, Айше небізден рұқсат сұрып, 2 досым жанына қойылайын дейді. Абдулла баласы чұрқап келіп, ассаламу алейкум, барғындағым балам дейді. Амирул Муъминин, имандылардың падышасы Умар сенден ошол жерге қойылуға гөр сұрады деп сұрауа. Мен бүгін амирлігім, бийлігімді жоғаттым дейді, өліп жатам дейді. Хаттаптың баласы Умар сұрады батады деп сұрағын дейді. Айше небізге келіп, Айше не дейді? Атам дейді, ұшындай қанжар сайылып, жан беру емеде жатады. Пайғамбар мен Абу Бакырдың жанында бір орын бар екен, ошол жерге рұқсат сұрап атады сізден дейді. Бұл жерді мен өзіме таңдап, сақтап жүргенмін дейді. Бірақ бүгін өзімдің нафсымдан Умарды жоғары қоям, Умарға рұқсат қойылсын дейді. Hazreti Umar bir өзін жоқтады, қайырынан Абдулла келді бі. Ушул қаварға чыдамсыздық менен. Абдулла атаке, емне алып келдік, балам емне бар, емне қавар десе, сені сүйінте тұрған қавар дейді.
Айша энебиз сен ошол жерге уруксат берди дейт. Десе алхамдулилlah, Кудайга шүгүр дейт. Бирок адилеттүү падышаны кара. Балам дейт. Менин денемден жаным чыккандан кийин, рух таслим кылгандан кийин кайра барып сурагын дейт. Макул болсо койгула дейт. Себеп мен тирүү кезимде балким менден уялып, тартынып, башка кылып макул деши мүмкүн, өлгөндөн кийин адам эме кылбай калат дейт. Мен каза болгондон кийин экинчи жолу сурап, эгер макул болсо алып барып койгула дейт. Хазирети Умарга рухсат берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коюлган мүрзөнүн пайгамбардын мүрүнө Абу Бакырдын башы туш келет мындай. Абу Бакырдын мүрүнө туш келген жерде Хазирети Умар коюлат. Үчөө. Маселе бул мүрзөгө коюлуп эмес. Маселе Хазирети Умардын намазга болгон бекемдиги. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз намазыбызга ошондой бекемдигибиз барбы? Же концерт келди, башка келди десе ошону чуркайбызбы? Хазирети Умар ошол жерге коюлду. Хазирети Умар намазга болгон бекемди, сахабалардын намазга болгонсун. Алхамдулиллах ма кана мин шейин ахам илей мин залика. Кудайыма шүгүр, дүйнөдө мага мындан зарылыраак, мындан жакшыраак кубаныч мени күткөн жок элем. Ушул нерсени ойлоп жаттым эле, ошол жерге коюлууга уруксат берилди дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Daha bir hadisке токтолом, Абу Хурайрадан Allah разы болсун. Инналлаха ярда лакум салас. Аллах силерге 3 нерсеге разы болот. Канча нерсеге? Биринчиси. Ва якраху лакум салас. 3 нерсени Аллах силерден сүйбөйт. 3 нерсени бизден сүйөт экен, 3 нерсени сүйбөйт экен. Фа ярда лакум ан та'буду. Аллах силерден разы боло турган нерсе, жакшы көргөнүз жалгыз Кудайга ибадат кылгыла, кулчулук кылгыла. Ва ла тушрику би шай'a. Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпогула. Ва ан ta'тасиму би хаблиллахи жами'a. Жана Аллах жолунда бириккиле, бөлүнбөгүлө, бир болгула. Вала тафарраку, бөлүнүп жарылбагыла. Урууларга, айылдарга, партияларга бөлүнбөгүлө. Ва якралахум кыйл, силерге жаман көргөн нерсе, жакшы көргөн нерсе Аллахка ибадат кылга, шерик кошпогула, биримдик болгула, бөлүнбөгүлө. Жаман көргөн нерсе кыйл ва кал. Эң жаман көргөн кыйл ва кал деген паланчы андай дептир, паланчы мындай дептир, пустан андай дептир, ошого сөз токтоткула. Тиги андай дептир, тиги мындай дептир, кереги жок. Ошондой сөздү Аллах жактырбайт экен. Кыйл ва кал ва касрату суал, пайдасыз ашыкча суроо бере бербегиле. Ахиретиңе, дүнүйөңө пайдалуу сурообу? Ва изаатул мал, үчүнчү Аллах Таала жаман көргөн нерсе, малыңарды исраф кылбагыла. Малы дүнүңөрдү исраф кылбагыла. Ва тасиму би хаблиллахи жами'a. Allah'ın dininde bir bolgula. Ve la teferraku bölünbögüle. Ve zkuru ni'matallah. Allah'ın bergen nimetini estegile. Allah'ın nimeti İslam bizi biriktirdi. Bir imandın artındayız. Kıblağımız bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kur'anımız bir, mekanımız bir, algan demimiz bir, içken suyumuz bir, uruğumuz bir, jasagan jerimiz bir. Ne bizi bölüş gerek? Neye bölünüyoruz? Bilmeyim sizler bölünüyorsunuz, bölünbeysiңер. Men şu temаны negizgi toktoloyun dedim bile, urmatlı Müslüman bir tuğan. Allah'ın buyruğu. Zakariya aleyhisselam. Ulu peygambere. Kale, intahaytu ilen nebi ve huve yekul, eyyühen nas aleykum bil cema'a. Ey adamlar, cemaat menen bolgula. Birimlikte. Ve iyyakum vel firqa. Bölünüden saktan kıla. Eyyühen nas aleykum bil cema'a. O adamlar, cemaat birimlikte bolgula. Ve iyyakum vel firqa. Bölünüden saktan kıla menin ümmetimde peygamber 3 kaytaladı. Vel mu'minune vel mu'minat ba'du mevliya ba'd. İmandılar, ikinci imandıların dostları. İmandı erkekler, imandı ayarlar birbirine dost. Bölünüp yok iman bolsa. Aleyküm bil cema'a. Urmatlı cemaat. Cemaat menen birimdiki o. Ve iyyakum vel furqa. Bölünüden sakta kıla. Fe inne şeytan ma'al vahid. Şeytan jalgız menen bolot. Ve hu minel islayna ba'd. Şeytan iki adamdan alыс bolot. Men arada bahbuhatel cennet. Kim beyişke kirüdü kalırsa fel yelzemil cema'a. Cemaat menen birge olsun. Men sarratu hasanatu ve saatu sayyatu fezalike mu'min. Kimnin jakşılığını kuvandırıp kata jamandıkları kaygırtsa, kimdi? Jakşılığı kuvantıp, özünün jakşılığını kuvantıp, jamandığın seni kaygırtsa, oşal adam imandı deydi. Jakşılığına kuvanıp, jamandıkka kaygırsan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Özüňe jakşı görgen nerseni özgöge de jakşı görmeyinçe silerden biröňörüň imanıňar tolluk bolboýt deydi.
Урматтуу мусулман бир туган, "Ман ахабба ан yuzahzih anin nar ve yudkhilal cennete felta'ti men niyyetu ve huve yu'minu billahi vel yevmil ahir ve liyati ilen nas ellezî yuhibbu en ya'ti ileyh." Kimde kim dozoktan alыс boluudu kalasa, beyişke kirүүdü kalsa, al imandı ahvalda can berүүnü kalasa, özüge jakşı көргөн nerseni özgölörgө da arnasın deydi. Urmatlı Müslüman bir tugan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madina Munawwaraga keldi, elestet. Peygamber Madinaga birinci geldi. Mekke'den Madinaga köçüp gelgen kezde eldi jıynaganda Abdullah ibn Salam degen Yahudi, evreylerden. Abdullah ibn Salam elder incelefen nas, adamlar Peygamber keltirip çırkadı deydi. Adamların katarında men de Peygamberdi körüşün keldim deydi. Bul kim? Kim bul? Evrey. Hristiyan emes bul. Yahudi. Men de keldim deydi. Peygamber aleyhissalamdın yüzüne karadım deydi. Kelsem Peygamber el menen turgan eken, Peygamber'in yüzüne karap turgan kezde Peygamber'in yüzüne karaganda men buldum bul yüz kalp ayta turgan yüz emes eken deydi. Bul çınçıl yüz ekenini bilip "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah" kelime-i şahadan aytıp imanға keldim deydi. Peygamber'in birinci kayırlısını aytmakçımın. Madinaga kelgende Peygamber elge birinci kayırlısı uşul ele. Uşu söz menen hadisimde ayaktayım. Eyyuhan nas, afşu selam. O insanlar arаңарда salamdı jaygıla. Kantip jayabız? Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. 10 soğuk. Assalamu aleykum ve rahmetullah. 20 soğuk. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve barakat. 30 soğuk. Baldarыбызга neni үйrөтөбүз? Жаксыңарбы эмес? He? Men farsça bilem. Fars tacik dilini bilem. Sizler kişine oygatып koyun деп атам да. Oruslar menen көрүшсөң, oruslar menen birinci көрүшсөң, как дела дейт да. Ne дейт экен? Как дела дейт. Ишиң кандай деген сөз, а? Тажиктар менен көрүшсөң, ассаламу алейкум дейт. Кора бопми дейт. Ишиң жакшыбы деген сөз. Кыргыздар менен көрүшсөң эле, кандай жатасыңар дейт. Биз жатканга жалкоолукка чакырат экенбиз. Ишиң кандай, иштер жакшыбы жок. Кандай жатасыңар? Жок, жок дегенде, кандай отурасыңар дейт. Отура берле, жата берле дегендей сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям elge kayırılgan kezde birinci kayırılısı "Ayyuhannas afşu salam." O insanlar salamdı jaygıla deydi. Bundan keyin "Privet" desen on soğup yok. Ne desen? "Ni hao" desen de on soğup yok. "Guten Tag", "Guten Morgen" bu hiçbirisi soğup yok. "Assalamu aleykum." Baldarınızga neni үйrөтөбүz? "Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh" degenden keyin kıyamatta Peygamberden kelip 30 soğup ala beresiz. Baldarınızga үйrөтөлү. Telefonda da "Alo" dese "Bul kim?" emes. Kebirler özü çalat da "Bul kim?" deydi. Sen kimge çalıp atasın? Ben bir özüge telefon çalsam balası aldı. "Assalamu aleykum" desem, "Ata seni assalamu aleykum çakırıp atat" deydi. Musulmanın balası baldarыңарга şu salamdı da үйrөtпөйсүң be? Hurmatlı Müslüman, assalamu aleykum, afşus salam, salamdı jaygıla. Salam degeni, assalamu aleykum, sizlerge tınçlık bolsun degen mi? Bul degen söz men taraptan sağa jamanlık bolboyt. Senin koyuңду udap ketpeyim, жылкыңды айдап ketpeymin. Senin egeniňe su aydap jiberbeymin. Senin çöğüңdü çabıp ketpeymin. Assalamu aleykum, menden sağa tınçlık, jamanlık bolboyt degen söz. Afşus salam, tınçlıkты jaygıla. Wa at'imut ta'am, muhtaç bolgondorga tamak bergile. Turabı? Ekinçisi ne eken? Peygamberin birinci kayırısı. Salamdı jaygıla. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham, silul arham degen tuğan uruklar men karım katnaştı bekemdegile. Tuğandı karım katnaştı bekemdegile. İlgari mana bizde, bizdin ayılda silerde de olsa da palançın balası Frunzeden kelip turdu, bari çakırat ele, konak kıla ele. Azı Frunzeden Amerikadan kelseň de çakırbaydı. Hadi sen palançıyla barıp keldi go deydi. Turabı? Oşo bizdegi murdak ata babadan kalgan ulu durmatkılуу, kişiwdi zatlı, konoktu siloo degen nerseni jogotup baratabız da. O ete barsın. Balam kel. Bir çini ayran içip ketteyi böyle. Azı 40 so'm deydi. Turabı? Peygamber aytadi: "Ve men yu'min billahi vel yevmil ahir felyukrim zayfa." Kim Allah Taala'nın barlığına bilinen ahiret gününe işinese konakты sıylasın deydi. Konak sıylagan en jakşı emelerimiz bar jogotup baratabız da.
Biz башкалардын маданиятына көзүбүз күйүп, ошолордун артынан маңкурт болуп кетип атабыз. Аларды ээрчип эле коелу. Өзүбүздүн баалуу салтыбызды, наркыбызды сактайлы. Пайгамбар айтат: "Афши салам, саламды жайгыла. Ватайм таам", ошо жолоочуга башка тамак бергиле дейт. Үчүнчүсү василул архам, туугандар менен карым-катнашта болгула. Васаллу биллейли ва аннас ниям. Кийин төртүнчүсү, тууган урук менен карым-катнаш кылдың, саламды жайдың, коомго башкага турабы. Васаллу биллейли ва аннас ниям. Адамдар уктап жаткан кезде Аллах Таала намаз оку. Алла менен болгон мамилеңди оңдо. Төрт нерсени аткарган тадхулул жанната биссалам. Тынчтык менен бейишке киресиңер. Бейишке кирүүдүн жолу саламды, тынчтыкты жайуу, муктажга тамак берүү, тууган менен карым-катнашта болуу, анан Аллах менен болгон мамилеңди оңдоо, андан кийин бейишке киресиң. Иншалла мен да үмүтүм иншалла сиздер да саламды жайгыла. Саламды жайуудан максат ислам дини бул тынчтык дини. Иманды жайгыла, исламды жайгыла. Карым-катнашта болгула, тууган урук менен бекем болгула. Тууган урук десе, мен саякмын, башка уруулар да бар, Андай эмес, биз иннамал муъминуна ихва. Ла илаха иллаллах келмесин келтирген уйгурбу, казакпы, өзбекпү, африканецпи, американецпи. Имандуулар баары бир тууган. Баары бири-бирибизди сыйлашыбыз керек. Бири-бирибизди урматташыбыз керек. Иманда, исламда бир бололу, бар бололу. Аллах Таала баарыңарды угуучу бендилер кылсын, уккан аят хадистерге амал кылып насип этсин. Амин. Аллахумма афлина зунубана ва кафирана сайyiatina ва таваффана мa'ал абrar bi rahmatika ya arhamar rahim.